Virus sa kanya kuya.
at pagkakalipunin, pagkakalan, and one of the Maria, kapamitan ng Neto Adami. Panalangin namin. O Diyos, sa iyong pangin, inindunin kay kamanang inwada Virgen Maria, in Virgen Santo Rosario, inguliran ni in kasalpatayanan, kapangilatan kaya ang pamamilatan at panalangin, pagkalaman mo lang kasawkan tinatyo in pamangailangan, sikalan ting may na, tula ting malungkot, kaduhanan at kapayapan ding sabla, ngayon magkapilit kaming manyagsad king kasalpantayanan, sumulong king pamikalugod, at lumakat miyabe-yabe, papunta king banwa, ning Juan akapanayan. Itiadwan ni Keka, O Diyos, king kapamilatanang Yesu Kristo anak mo, ang mabibiyat maagari kambeno, king kameto nga ning banal na Espiritu, manggaman king alangangga. Amen. Ingin mo manatiliya, kaya kayo, At kaya antimorin. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ingit pa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Kabang pupupusan tayo, iking kapag masusyan, ipagkalupta mong ini, ikikatamong kagalangan, king Virgen Maria, kapamilatan ning pamamunta mo, kaya.
Ngini po abe-abe talang panalbayan, insibiyad daring Santa Ana Parish Youth Ministry Atera, parangal kang Maria at ikikatamong fireworks display. Paganakamo po karing manalbe, king etapa mo po mama ko kabang ketera klaring anak, at buwan apan albayan taya ikikatamong fireworks display. Dakal kong salamat.
mamanuli, induning Santo Rosario, Ipanalangin mo. Ilang sabing banal ting orden na rin Dominikano, Ipanalangin mo. dahil kung nakalasalamat, hindi ka kayo